Teksa blog noro jotono lamsugo tinike ang Astabal khaha tini dolni rehearsal khane program ni bagai rehearsal khane to ang tabuk Astabal khaha norni mangkhana Astabal to tabung ang rehearsal tab ani dolrok rehearsal khane blog thro norok nai to jan blog paitha jura first to end or kisang Kokborok kisa wait kita minus kadi tini blog naik dulu paisa jura tabuk rehearsal khane ni jaga supaya hau Astabal program ni bagoi plus mane dui dol tungo tabu sami ka program ni bagoi ro to program ni bagoi khai tungo ro program ni bagoi khna ba program tungo naik tundi rehearsal choli tungo Astabal mado guys, seli suka tabuk temua ka ungka seli suka rehearsal tabuk kono paya ko rehearsal tabuk kono rehearsal kaitungo program ni bagoi tabuk sami tama program khnani program ni bagoi khaide na ora program rok no saimaya ekto bore ani bondhu rok no dol rok no sagana mani tamani program bagai rehearsal kaitungo tabuk iro dui dol rehearsal kaitungo oro yang side ek dol kaitungo khnani bagoi sebo khna 7 tarik khna town hall ekta program tongo khnani bagoi rehearsal kaitungo tabuk rakhe kharchi pujani bagoi se rehearsal kaitungo iroke so guys ang tabuk Astabal se mato watoi uni bagoi se matrok nadi oro rehearsal choli tongo tabuk oro tongo khnani bagoi rehearsal kaitungo oro irogo
tabuk rehearsal pajak tabuk mana rumah बारिश आ रही है ना। बारिश भी आ रहा है ना। और अस्तबल पे ग्राउंड पे देखो अभी भी रिहर्सल चल रहा है। ये कल के लिए प्रोग्राम के लिए रिहर्सल कर रहा है इधर पे खानी बाबे रिहर्सल खाई तो बड़ा ग्रुप tabuk kita putro bunai তারপরে rumah thangai to naitunde so guys nornu magana Mamita Dance rehearsal khayo ang tini Astabal phajak ani dol rok bai nornu magana to tini blog sukha ani blog through nornu magana dadi malanai next blog to dadi malanai khana blog ang khana blog khainai program to tini blog sukha dadi malanai next blog to bye bye